Semba shun ma yuwa se hene ondo pishi hi yange nyane. Akula se ki nyomne. Se va zan se va nyo nya. Semba kengi nyomi heki kyo he kiwa. Se hide shun ma yuwa se hene na. Semba sun tyo tip chi. Shachu. Shie utuma miongo wa Yesu ne. Kavungu ave se ken kase fashion ka paselo ne be. Ma ve gba yilaya. Shaji poso state kwishi kita u Nigeria ne. Bati velu dita ya kavungwa shivi yila vike ka he velu vungwa velu yila. Sisu ondo shachi wene kwishi tele vecho itibido. Kwa olo na welu dun ene kwa tive ungwa ma ve faye ka ondo alu kwa ye. Shachi welu ne ka ondo gaya o mana fecho na kwa ne tile jiji. Hama kaswa zanza nyoma eva benyanga. Ka yuase ne ondo magba shima na shachu kwa olune aduwe sho vantive mbion. Sisu ne kpishije hiyange nyane. Te une nyola vese ki new year kwa dido kamsen wase sha venejela. Kiti Yesu Kristo. Amen. Amen. Ngusun aondo. Pishi shachio. Kwaswam aona ha. Toka isuna ondo. Yange nyan wale yange kundugbe. Mase shindi yange mom. Sama sinyo kinyome 2025. Tela ondo tesim lujiji na hene vesi. Ma hityo iti. Semba shun hena ondo. Wanese tom. O pasen loho dido. Kene humbe. Shatasha radio ne. Mansha YouTube. Sha Facebook. Mana jile gene ayo vilu ungwa ma nengene vesi. Semba shun hena ondo. Bishi shachu tyo iti. Kwa suwa maona ha nemba ungwa na vesi ma nemba yela mba gene mba mon ajile chava kai kpiri se yo mba na so shiada mba kpiri yo sembe ne kwa su gene luna se shiada unzendega anyomo nyi yange si Sensha radio ungwa se kae nare evesha radio ma kwasine ma mo he uzenden. Yan vake convention wasi vana shiada. Shi yange ashelu za yoro fanti o nengenga. Ashela bu ilengu nengen wine. Yan klalu fanti o nengen sembelega. Kalangweza yoro weshega. Sembu gene nene. Sombulu gen yelam. Veisha ikwande shala vemba in Thanksgiving. Na hamba loho mwe momza Thanksgiving pineme kanyi ve kana haye mamave ya pileshe klalu nengenga completely klalu nengenga na ha yangi game mom lu passen kwa na mom kame yo with nare vesha radio ve say ashema bu na ha vemba da soon na ondo shachu kwasine ngu nengenkela aondo elivande bagene yo kamba nderi yo kwa gene yalu wai kunda wanu kirikiki shitile ave za yochi ma mbatoli kaye wala woma duwe welu tsuwan drips ve wala ba yela hishiela weno umbulungu we number 1 si yerim sen aondo te mo awala sha ya yesin ahinge umazanza nyea yomba yela se kanye loho nengu wasinve wo Kristu nene kwa nene ngu wangeve age azende ke pla manuntse nene vemba zuana agene vemba zuana agere nemsen uyave mba yangeve vihi uyave mba hilen sorun avave nga hilen sorun kasive mba yavi yem shinveve zenda mba hilenda vanave ushiada mba duwe posu mba gene yo ka uzayo mba banave
Bam semba si ye sha radio nene vi yela se vi ye shi ada ye aondu sove ke gbenda okpiri yo bagene aondu navetium bagene aondu buve hunda ave zai makranta bagene aondu hide mba yeve akanene alue ka se motena ma kwaswa mgwando tseyo semba nyi du Yesu Kristu shayo kati Yesu iluweli ne kane ye ha semba suna ondu semba chivilondu semba suna ondu shachucho iti ya selu van amli amashi ahe ukisankala aondu nguvana bim manu zayomba gene atokposu semba ashun bam semba niluweli sha vesi kani erim se sha vesi jechie moyo semba ashun heneven kwa wondo yi sese si ene a Yesu shioyo si yena shami ba Yesu alu umane yo si kuma shamin ma semba suna ondo shachi wenelu hela gaya ma selu henga semba suna ondo shachi yori tasha radio yashi wev mba aondo alu yusumbo duene lohone o state posu ke Nigeria mba ungwa kai kpiri se yo ya zanzan even part of Kaduna state mba ungwa Bauchi state mba ungwa Adamawa state mba ungwa ve Cameroon Cross River manajile gene mbabulu ikuwa Nasarawa Mantaraba ma Benue Jiaka komekala oga semba suna ondo shachu yo mbabulu yelanse si toshiene shachu si sune shachu pela nyomi ebe ka hito mu masikyo ki 2024 jene na semba suna ondo shisune mso me move kwaswa sisu onu wase mbabulu wele ntom ne veve si mongo wa wasingu gav walu the media person, the media brain behind uduene kwa orune sisu tele veru dido ve sombuwo tele ve pastor wasi teve choga ma pastor Daniel Agede ma pastor Tosa Rovande babilu tile veve si pastor Teungwa ha ma semba sun wangbane kinongu Kristu we angbane kinongu Kristu rem babilu wen sema tile veve si ma nongu Kristu we ketaluti semba sun na ondo shachi wen tele vene dido inyom nene ido nyomi luva nene ivane pevi zane hemunu wenim sen shachi wasi wamsi wacham kai wayem kendeve amsha uyomerudo uchiviwe manuwe siwe usu Yesu telim kendeve amsha uyomerudo uchiviwe manuwe si terudo oye manudo mkendeve amsha uyomerudo uchiviwe manuwe siwe usu Yesu terim kendave amsha uyomerudo uchiviwe manuwe si terudo oye manudo sabakana vese Happy New Year in advance. Tela ondo une nyolove ke 2025. Dido kene mlumun na osham hona nekpa ni chivila ondo ajile nye tavi ajile nye nachala televan ondo neva mlegim mana pevi 2024 am tsulena am mibishina au zayona veyem kiti Yesu Kristo. Amen. Animgu weli msen manguve kwasuwa mshaven. Semba sonu se tele vene dido. Tele na ikundu tyo itivyo. Amen. Tele na pevile sen shaven. Amen. Hape ni lujiminchi yo. Aondu tele nane
ikudune yo apevele tsorun la asen sha ven kiti Yesu Kristo. Amen. Te la ondo sone ni peko uga accident la unyo keriga ku kolo unyo keriga ange mbulambu ewu uga elulu ki yo china ha bamungu kana weme aondu une nyolo we kinyomi e 2025 manune va peve sha woma wo yala une nunga kiti Yesu Kristo. Amen. So me televe ne dido ikundu tio tivyo peveluchi kiti Yesu Kristo. Amen. Amen. Msune